Salamatsızlar ve kutmankın. Bir yılki Children April ayında bizden Hans Seidel adındaki fondubus akademiyaga mamleketlik sektördogu dolbolordu başkaru çana mamleketlik çana municipaldik karşı sabakları için atayın iştelip çıkan oku kitapların tapşırgan. Alemi 13. sentyabrda Turuk'tu önügünü başkaru sabahı için iştelip çıkan oku kitabın tapşırığı asimi ötkün. Atalgan oku kitaplarının ağır biri 400 nuskada basılıp çıkan. Ankene alarda akademiya menen fontun birleşken magisterlik programlarında LMS mamleketlik başkaru çana çergilikte öz aldınca başkaru tarmaklarında emgektengen atisterde okuttu maksatındaki ar türlü seminer traininglerde daki koldunsu bulut. Bizden fond Kırgız Respublikası'nın presidentini karıştı Çusup Abdurrahmanov adındaki mamleketlik başkaru akademiyası menen 2002 yıldan beri kısmattaşıp kelet. Bu kısmattaşlıktan negizki bölügü çaş mamleketlik çanı municipaldik kısmatkarlarda magisterlik programlarda okuttuğu bulup sanalat. Ar bir okutunun sapatı çokuru buluşu için al programada koldonulgan oku kitaplar mıktı buluşu apsel. Oşunduktan kısmattaşlıktan baştalışından beri bizden fond akademiyaga magisterlik programlar için oku kitapların çıkarı boyunca kömük körsetip gelgen. Birok 2019 yılga çeyin iştelip çıkan bundan oku kitapları köbünçü teoriyane çakıldıruga arnalıp samanbap okuttu talaplarına toluk çok berbeye kelgen. Negizki sebepler oku kitabı boyunca atayın konsepsiyanın çoktuğu menen çana avtorlargo gonorar tölünbö kelgendigi menen baylanıştı bolgon. Bu meselenin çeçü için 2019 yılın başında Çoguru'da belgelengen konsepsiya iştelip çıkan. Konsepsiyanı iştep çıkıda Bavarya Başkaru Mektebi'nin aldınki tecrübesi eski alıngan sebebi al oku çay Germanya'nın Bavarya çergesindeki mamleketlik çanı municipallik kısmetkarlardan köpçülüğün dayardığı monopolyasına 103 yıllık tarihi var belgili mekeme bulup sanalat. Atalgan konsepsiyaga ilayık oku kitapların iştep çıguga arçılda sınak çaryalanıp kelet. Sınakka aftorduk toptor gana katışa alat. Çeniçü aftorduk toptorgo atayın gonorar karalgan. Sınaktın talaplarına ilayık oku kitapındaki teoriyalik materyalden kölümü pratikalik materyalden kölümünün aşpaşı gerek. Uçurda 2019 yıldan beri 6 manülü sabak için atayın oku kitapları iştelip çıktı. Çokuru'da belgelengen 3 sabaktan tışkarıdaki mamleketin çana hukuktun teoriyası mamleketlik çana municipaldik kısmattaki
kadr siyasatı çana kadr işleri çana munisipallik başkarı çana çergilikli öz aldıncı başkarı sapakları için oku kitapları dayardalıp akademiyaga tapşırılgan. Bu oku kitapları Arkilo Akademiyanın magistrik programlarındaki sapaktardan sapatının çoğurulaşına ümitimiz çoğun. Oşundoy ele bardik dayardalgan oku kitaplar elektronluk türdü Hansaydel Fondu'nun borborduk Asyalık oku platformasına çıktılır. Al oku platforması asırkı uçurda çanılanıp çatat. Platforma noyabr ayının 15'inden başlap bardık kısıklar taraftar için açık bolot. Oşunduktan oku kitaplarda platformadan ardayım akısız çıktıp aluga mümkünçülük tüzülür. Kim mamleketlik sektördeki dolbolordu başkarı mamleketlik çana munisipalik karşı çana turuktu önügü başkarı oku kitapların kağıt çönünde aluga kısık dar bolsa anda bizden 0312 66 24 86 telefon numarı bizge iş gündürü erten menenki 9'dan keçki 6'ga çeyin çalıp andan son bizden kendisi bizden alıp ketsi bolot. Bizden kendisi biz Kırgız Respublikası'nın presidentine Karaştu Çuzub Abdurrahmanov adındaki Mamleketlik Başkarı Akademiyası'nın imaratında Çayagaşkan. Daregi biz Bişkek şehri Panfilov köçüsü 237. Gönül burganızlar için çok rahmat. Rahmat, mer жақсы маалымат беріп кеттіңіз. Эми сіз жогоруда айткан ушул окуу китептеринин авторлорунун бири Турбек мырза, азыр студиялда мени отурасыз. Şu эмгекти жазууда өзүңүздүн баягы тажрыйбаны колдонууда канча убакыт өттү деп айтыңыз? Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Биринчиден кичине тактап коеюн. Азыркы мезгилде мен мамлекет жана муниципалдык башкаруу кафедрасынын жетектейм, илимдин докторумун, профессор. Эми бул китептин 19-жылдан бери жогоруда айтылгандан кийин биз китептерди чыгаруунун жаңы форматына өттүк да. Бул форматты колдонууда биз негизинен Германиянын Бавариянын жогорку мектебинин моделин алып, макетин. Ошол макет боюнча биз китептерди түзүүгө кириштик. Ал китептин моделин түзүүдө биринчи биз ошол азыркы убакта мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштеген эмгеги зор, көп тажрыйбасы бар адамдарды кошо чакырып, ушул китептин моделин түздүк да. Ошол бул китеп моделин түзүүдөгү негизги өзгөчөлүктөр мурунку көбүнчө окуу китептери мурун теорияга көбүрөөк басым жасалчу да. А бул акыркы китепте ошо Бавариянын жогорку мектебинин үлгүсүндө негизинен практикалык жакка көбүрөөк көңүл буруп, анан кийин ошол ар бир теманын китептин өзгөчөлүгү бул ар бир темага компетенция берилип, буну окугандан кийин эмнени ала алат, эмнеге жөндөмдүү, эмнени билет. Андан тышкары жана ченемдик укуктук нормаларды кошо камтыдык. Андан тышкары эселер. Азыр эми эсе дегенде азыркы турмушта болуп жаткан ар кандай кырдаалдагы эселерди алып алып, ошо эселерди киргизип, ошол эселердин негизинде анан кийин кандай чечүүгө болот деген жолдорун аныктадык да. Эми ал биринчи ошол китептин моделин түзгөндөн кийин бизде ачык конкурс жарыялады. Фонд аркылуу китептерин жасауга Кыргызстандагы бардык укмуштууларга ачык конкурс жарыяланган да. Ошол конкурстун негизинде анан кийин авторлорду комиссия атайын түзүлгөн комиссия, буга кесипкөйлөр, тажрыйбасы бар адамдар катышып ошол китептин авторлорун тандап алышкан да. Эми сөзүңүздөн алды, Турбек мырза ушул комиссия курамына кимдер кирди? Атын окшош салат ушул.
фамилияларын азыр эми эсимде жок, кимдер келгени айтылган жок. Негизинен кадровый службанын кызматкерлери. Себеби биздин негизги максатыбыз мамлекеттик жана муниципалдык кадрлар даярдоодо да. Тажрыйбасы бар мамлекеттик муниципалдык иштеген адамдар, эмгеги сиңген окумуштуулар ошонун курамында. Бул курамда академиядан да келди. Академиядан да представитель болду да. А так ушундай өзүнчө түзүлгөн комиссиянын негизинде ошол китептин авторлорун, алар китептер бирден главасын жазып конкурска жиберишкен да. Ошол конкурстун негизинде анан кийин жеңүүчүлөрдү аныктап, анан кийин ошол китептерге убакыт берилген. Ошол китепти договор түзүп, ушул убакка чейин даярдап бересиңер деген. Анан эми бизде жана жогоруда айтылгандай 19 жылдан бери мындай айтканда жылына 2ден китепти басып чыгарууга фонд каржылайт. Анан эми бул китептердин сапаты мурдагы китептерге караганда аябай жогору болду. 19 жылдан бери ар бир жыл 2ден китеп чыгарылып атат. Кагаздары жогору сапаттагы керек. Кагаздары сапаттуу. Мен мурда деле сапаттуу чыгаруучу китептердин сапаты жагынан биз типографияларды фонд өздөрү тандап алып конкурс аркылуу анан кийин чыгарат. Китептер мурда чыгарган китептердин деле сапаты жакшы болчу. Эми мурда чыгарылган китептер көбүнчө жана теориялык жакка басым жазалып калганда, анан азыркы ошол акыркы жылдары чыгарылган китептердин негизги модели ошол Бавария жогорку мектебинин үлгүсүндө. Эми полностью көчүрүп алды деген жок да, ошонун үлгүсүн алып алып, бизге ылайыкташтырып, анан кийин ошол үлгүсүнүн негизинде бул китептер чыгарылды да. Эми Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Жусуп Абдрахманов атындагы академиянын, мамлекеттик академия, башкаруу академиясынын негизги миссиясы бул мамлекеттик жана муниципалдык кадрлардын профессионалдык деңгээлин жогорулатууда, кыска мөөнөттүк курстарда. Эми ушул китептерди ошол курстарга дагы азыркы убакытта биз мугалимдер колдонуп атабыз да. Себеби жерде теориясы кичине азыраак басым жасалган эмес, негизинен практикалык жакка көбүрөөк көңүл бурулган. Анан норматив бизге ушундай китептер азыркы убакытта жанагы кадрлардын деңгээлин жогорулатууда, же повышение квалификации деп атпайбызбы, ошол жерге негизинен көп колдонулуп атат. Жана жогоруда айтылгандай электрондук варианты бар. Библиотекада бизде китептер турат. Каалаган студенттерге ошо электрондук вариантын берип, ошол курстарды окутууда, жана краткосрочный курсы деп 3 айлык, 10 күндүк, 1 айлык курстарыбыз бар, ошол экини окутууда бул китептердин аябай жакшы колдонулуп атат да. Окуучулардын талабы күчтүү, отзывдары жакшы ушул китепке берилип аткан. Эми не только мен жазган китебиз, баардык жазылган китептерге ошондой суроолор келип атат да, даже китептерди сурап ошондой иштеп атабыз. Сиздин китебиңиз кандай турат? Меники мамлекеттик жана муниципалдык финансы. Азыркы убакта билесиздер, бул мамлекеттик жана муниципалдык финансыны башкаруу негизги ролду ойнойт да. Эми финанссыз эч бир тармак ишке ашпайт. Ошол эки кыска мөөнөттө бизде муниципалдык жана мамлекеттик жана муниципалдык азыркы иштеп аткан адамдар баардын эле кесиби финанс экономист эмес да. Ошондуктан биз кыска ошол китептин мазмунунда ошол финансы жөнүндө кыскача түшүнүк, аны кандай колдонулат, мамлекеттик бюджет кандай түзүлөт, кайсы источниктерден же болбосо түзүлөт, каяка колдонулат, ушундай кыска маани билип берилет да. Анан кийин көбүнчө практикалык жагына көңүл бурулуп, анан эселерибиз бар китептин ичинде. Ошол эселерди кандай чечимлесе болот, кандай азыркы убакта ар кандай практикада финансылык жактан көп түшүнбөстүктөр болуп жүрөт. Ошолорду жакшы түшүнүп, каяка жумшалат, кандай чогултулат, бюджет, биздин бюджет, не бюджет, не фонд, бюджеттен тышкаркы фонддор. Мындай айтканда кыскача ошол китепти биз түзгөнгө аракет кылдык да. Как кратко справочник сыяктуу дагы болуп кетет. Теориясы кичине азыраак, көбүнчө ошо практикалык жакка көңүл бурулуп. Эми китебиңиз жөнүндө кесиптештериңиз, башка эмелер кандай сизге көз караш айтып атат? Эми китепти эле биз мындай аябай жазып койдук деген алысмын, себеби бизде көп окумуштуулар бар, анан алардын китептери да бар. Биздин китептин өзгөчөлүгү жанагыдай да, биз теорияга көбүрөөк басым жасаган жокпуз. Кыскача ар бир терминдерди кыска бергенге, элге түшүнүктүү болгондой, айтып айтканда жалпак тил менен жазганга аракет кылдык да. Ошол түшүнүктөрдүн финансылык жана экономикалык, бюджеттик, салыктык
нерселерди, түшүнүктөрдү биз кыскараак кылып, түшүнүктүү кылып бергенге аракет кылдык да бул жерден. Анан көбүнчө ошол экени жана практикада кандай колдонулуп жатат, каякка колдонулуп атат, финансыны башкаруу кандай жүрүп атат бизде. Анан келечекте кандай болот. Анан биздин китебибиздин арасында жана мамлекеттик карыз деген бар, мамлекеттик карызды башкаруу деген, канча карызыбыз бар, кандай кылып башкарсак болот. А так берки китептерде эми практикалык жактан да алынат да данныйлар менен. Биз ошол экиге аракет кылып, элге түшүнүктүү болсун деп, окурмандарга теорияны эле бере бербей, ушу практикалык жактан бир окуганда эле кыскача эме кылып, ар бир теманы бергенге аракет кылдык да түшүнүктүү болуш үчүн. Ошого басым жазадык. Эми Майыр мырза, айтсаңыз, бул окуу китептерин чыгарууда жана сынак конкурс жарыялып алып дедиңиз. Ошолордун критерийи кандай? Кандай эмелерде конкурсту тандап алдыңыздар? Bugün menin oyumça en manülü kriter bu pratikalik tecrübesi. Bugün de akademiyaga çaş mamleketlik, munisipalik kısmarkerlerde de oku içinde de kelse alarga pratikadan da malumat gerekti. Teoriye de bilet birok alar için pratikalik tecrübe gerekti. Oşunduktan bul en manülü kriter de bulut. Bul kitaplarda da akademiyada fonto kiçine bir reform oldu. Bir Germanya'da Bavarya Başkara Akademiyası'nda bu kitaplar bir kitap için dayardosu için bütçeti 35.000 euro bulut. Bir bu kitaplar oku prosesinde yaptan manülü ama bir yılda, iki yılda çanelikler de var. Mesela finansman, bütçet meselelerde köp özgürlük oşunduktan çane kitapları da gerekti. Oşunduktan bu konkurs menen proses biraz uzun bulup birok neticesi çakşı oldu. Bir bugün de biraz bir mümkünçülük de bulut. Bu küçük bir reform oldu. Birok bugün de Kırgızistan'da da bilesiz çok bir reform prosesi de var. ATR'de de var. Administratiflik, teritoriallik reform akademiyada da fondmenende bir 15 yıl boyu da bir talkuşa da oldu. Bu yılda da başlayan bir pilot rayonu, tüp rayonları oldu. Ben tüp rayonuna da vardım. Tüp rayonunda bugün de 11 aylamakın orduna 4 aylamakta kaldı. Munisipaldik. Bir trilyon turayı var. Ondan memleketlik munisipallik kısmarkaların sanısı 35 paysı asaydı. Birok menin oyumça ardayım bu reformun ortasında kaysi faktörü de var, insan faktörü. Bu misali tüp rayonunda, Koçko rayonunda iştegen kısmetkarlar. Alar bu çok reforma için dayar be, menin oyumça dayar emez. Siz misali bu radyoda, televizyonda 11 departmanın orduna 4 departman kere kelsiniz bu aptan or iş atistlerde de gerekti oşunduktan ardayım da ayttam da kaysi administratiflik reformlara Kırgızistan'da da bolsa insan faktörü memleketlik munisipallik kısmetkarlar aptan manülü. Bu kadar
sayasatında bir reform oldu mu? Menin oyumça bolgon emes. Da sane asaydı bir reform bolgon emes. Bugün de bu Mamleketlik Başkar Akademiyası'nın ulutluk misyası bu mamleketlik municipallik hizmetkarları da çani malumat berü, kualifikasya, kompetensiya da berü, birok bütçette de bu çılda da çetbeyt. Oşunduktan bir kader kısmatında çani bir başçısı da var, Urmatu Kudaybergen Basarbayev, özü de Murunda da prorektör de bolda akademiyada, menin oyumça aptan tecrübesi bolgon bir eski minister da oşunduktan al düşünüt bu atır reformının paralel daha kader kısmatı mamleketlik municipallik hizmetkarların oku prosesi içinde de biraz reform da gerekti, bütçette de gerekti, özgürler de gerekti. Turdubek siz kanday görürsüz? Emin jana başынан aytayın kanday kriteрийлеринен kimler katıştı авторларды. Эми эң негизги критерийлердин бири бул фонддун бизге койгон талабы да. Bu akademiялык эле окумуштуулар болбосун деп, илимден эле кандидат докторлор эмес, ошол авторлордун бирөө практикалык тажрыйбасы бар адам болуш керек. Вот негизги ошоки ушундай талап коюлганда 3 адам жазыш керек. 3 адамдын экөө академиялык даражасы бар адамдар болсо, жогорку мектептерде, вуздарда иштеген адам болсо, бирөө ушу практикалык тажрыйбасы бар адам болуш керек. Мисалы биздин китепти жазганда Ташеров деген азыр мурун банкта иштечү экен, кийин гарантийный фонддо начальник отдел болуп иштейт. Ошол киши каалап өзү жазышып, ошондой катышты да биз менен. Ошондой эле башка китептерде дагы бирден автору мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштеген адамдар. Ошол негизги критерийлердин бири да. Андан башка жана өзүлөрүнүн жогоруда айтылгандай компетенцияларын караш керек. Азыркы убакта эми реформалар жүрүп атат. Ошого карата биздин чыгарган китептерибиз дагы, же болбосо окуу куралдары дагы ошого шайкеш келип туруш керек да. Себеби теориялык жактан бергени менен белки практикалык жактары болсо бизде ар кандай реформалар жүрүп атпайбы. Мына биздин караганда эле жана биздин бюджетибиз ушунчалык көбөйүп атат жылдан жылга. Бул эмне себептен биз ошо колдорго эле басым жасадык да. Анан азыркы Макс Майер айткандай, доктор Макс Майер АТР деп административдик реформа жүрүп атпайбы. Булар болсо ошол Том району менен көптөн бери эле байланышып, ушул эки реформага салым кошуп келатышканда, мына ушул эки азыркы акыркы убакта ошол реформа ишке ашып калды. Жана айтылгандай кыскарды. Айыл өкмөттөрдүн башчыларынын аны биргелештирип атпайбызбы ошол эки убакта, мисалы доктор Макс Майер айткандай, буга кадрлар даярдашыбыз керек. Ошого даярбы биздин кадрлар? Ушундай маселелерди карап тургандай кылып, мына азыр биз дагы бир нерсени айткым келет да. Ушул фондко биз кыргыз эли, мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер, бизди окутуп адамдар чоң ыраазычылыгын билдириш керек да. Булар окуган бүт полностью өздөрү каржылайт. Андан тышкары ушу китепти чыгарган авторлорго дагы өзүнчө гонорар төлөп беришти. Мурун жок болгондурабы да, мурда төлөнбөй келгенде ушу акыркы убакта ошол ар бир авторго гонорар төлөп беришти. Бул дагы бул стимул да. Адамдын иши кылып аткан иши бааланып, акча төлөнүп турса, адам ошончолук кайра дагы кошумча жакшы жазганга аракет кылат экен да. Ушундай фонддун негизги шарттары ушундай болдудан акыркы жылдары баардык авторлорго өзүнчө гонорар төлөнүп берилди. Буну менен биз ыраазычылык билдиребиз да авторлордун атынан дагы. Себеби азыркы убакта китеп жазыш эмес, чыгарыш да кыйын. Өз акчасына чыгара албай жүргөн китептерге канча булар китепти чыгарып да берип атат. Мындан тышкары ошол авторлорго гонорар төлөп берип атат. Бизде болсо китепти чыгарып алып аны сата албай жүрүп атпайбызбы? Бул жерде Ханс Зайбел фондунун чоң көмөгү, чоң демөөрчүлүгү болуп аткан экен. Майыр мырза айтсаңыз.
Buna bir yılda giden oku kitap çıkardı kendisine. Aldı da şundaydı kitap olan mı? Ha, şimdi Gelecek. bugün de 21 yıl içinde bir 60 kitap çıktı. 60 kitap çıktı. Da bu oku kitap işi aptan kısıktı. Ben bir iş seyahatımda bir akademiyanın fondun bir türlüsünün ofisine gelsem, ardayım bir bakayım ve stolunda akademiyanın fondun oku kitapları türbayt be. Ta alternatifa şkaftara bir çerde turat. Bir stolda da tursa, andan bir türlüsü bu kitap menen işteyt. Da oşunduktan bu 60 kitabın içinde bir çırma ilgilikti oku kitapları da var. Bir 4 ay murunda bir Keminge çakın bir ailem hakkında da geldim. Kızıl Oktyabr ailem hakkında da var. İsikül çolunda. Ondan sonra bir gördüm. 2004. yıldan kalkan bir oku kitabımızda da var. Bir türlüsü çoktu kaçısı ailem hakkında. Ayette maga Arçuma'da men bu kitap menen bir fotoğrafı işteyim. Ta gelecekte de bu Başkara Akademiyasında manevili faktör. Çane oku kitapları da bolot. Birok ta okutucuların kvalifikasyası da manili. Andan kayradan teknikalik infrastrukturası da manili. Kayradan kitap kanada da manili. Ta maksat akademiya böyle çane bir kader siyaseti için, çane bir oku prosesler için değer bolsun da Almanili. Yani bu 4 nuskada çıkartan duruyor. Da. Abi o 4 nuska yeter. Siz ayttınız ki aylık müddetin iş bölmesinde turuş gerek. Ben var gördüm de ortasında. Da. Sonra geçti onu 4 nuska. Da bugün de çetet studentlerin çetmiş payse elektronik kitabı da alıp okuşat da oşunduktan biz akademiyada ar studentke biyonüskada da beribiz birok 400 bugün de çetet çetbese Kayra'dan 400'ü de basılı. Ya ama Mayın Muzam'da bizde Kırgızistan'da aylık müddette de her bir aylık müddetinde bir kitapxana var da. O şolarga da beri uygunçuluğunuzda var mı? Da mümkün. Kim çalsa, kim talep kılsa bizden poçta menende da alat. Bu mümkün. Da. Sana mesul olma talep verip koydunuz. Gelecekte daha usulde çıkarı planınızda da var. Da. Da. Yani siz kitap ne yaptığına kadar aysanız, ben sizge buna kalem kapsaz, kitabınız kolda kalıp tur. Bundan da şundan nasıl köylü katışu niyetliğiniz var mı? Albatta, emi bu fond menен biz ne только kitap çıkarуу жакында эмес. Бул фонддун дагы бизге академия үчүн, ошо студенттер үчүн материал техникалык базаларын чыңдоодо да көп жардам берип атат. Анан буюрса биз мындан ары дагы биргелешип иштешебиз. Ошол китептерди мындан да сапаттуу болуп чыгарганга аракет кылабыз. Evet, mayımızda Kırgızistan'daki radyo okuşlarına olgun kalot dilinizi aytıp ketseniz. Kanday kalot diliniz var? Benim kalolarım köp. Kırgızistan'da benim için, hayalim için bir ikinci bir memleketlere de oldu. Oşunduktan bir Covid'den kin, koronadan kin, bu aptan bir vakit oldu. Tınçtık aytam
mamleketinin önügüsünü tilekteşmin. Andan bu mamleket sizden, oşunduktan urmatlı Kırgız mekindeşlerim aktifti bolunuz. Aktifti katışınız. Siz de öz ailenizde, öz şarınızda bir çerde bir mümkünlükleri varsa siz de bu önerileri kullanınız. İyilik kalayım Kırgızistan'da. Alga. Rahmat. Torbek Mırza sizden qanday ilgi bolun kalıp dilek. Эми урматтуу жердештерибиз, кыргызстандыктар, биздин эми каалабыз негизинен ошо кыргыз мамлекети кичинекей мамлекет. Тезинен өнүгүп өтүп турганга мүмкүнчүлүктөрүбүз бар, потенциалыбыз күчтүү. Мына акыркы жылдары эле көрсөтүп атат, экономикабыз кудай буюрса өнүгүп атат. Дүйнөдө тынчтык болсун, Кыргызстаныбыз алдыга өнүгө берсин. Баарына бакубат жашоону каалайм. Andırsa, urmatlı Mahir Mırza, urmatlı Torbek Mırza, sizlerge atayın kelip, şu bizden okturuğa katışıp, fondlarına жасалаткан işler, hareketler, çıkarılatkан okuk kitaplar, anlattırın katar özünüz жақсы ой pikir aytыңыз. Bundan işmederge ilgili kalarız. Daim baylanışıp turalım, aman bolunuzdan. Al эми угарман халкы менен кийинки эфир учурунан чейин коштошобуз. Саламатта туруңуздар. Рахмат.